Bingo! Wow, lihat teman-teman, ada Adit dan teman-teman. Wah, kira-kira Adit dan teman-teman kalau makan es krim berubah jadi apa ya? Adit berubah jadi Ahmeng Bobo Boy. Kira-kira Pak Sani berubah jadi apa ya? Aduh, Pak Sani berubah jadi boneka Squid Game warna biru. Nice. Aduh, Bang Jarwo berubah jadi Bang Saleh. Kocak. Wow, Bang Sopo jadi ondel-ondel warna kuning. Mantul. Kakak main 9 juta di video selanjutnya. Bye.